mutavena ka na kena ale ama shay ale agana kena ale hem shay ale si suya agana kana dikhe to kati ek linea nachi sana ke jando ma oroma kotar India kave direct no echa amutavena ke to tari mare ko nashte tu kana si mare ko na dikhe ko to nashte nashte levo desno adive nani ani Sri Lanka nani ani Kina nani ani pakshe India ke rashtre nani Roma Angelier linguiste plena sini yek chi. Akana sa alia kala yar chiba nani niko neolinguiste nashti mutaven. Kotara alia media chiba. Znači sarula bilio to sa korpori feske sarene. Dikamen butlafia la dive prevod kera kotar gajikane kera havasu romane kotosla. Znači kotar yek chi Nikala disave yar chiba. Nashti tu tene dive akaya chipsi anguni chip de nikale diso yar. Amen mutava kate o anava solipar dile ando shomilya besh em pandali pariona an Egipat. Pandali pariona do. Ama na janena kotari chip alio. Označaj janena. Ama na janena kotari chip. Označaj si Romano. Me odor mutava. Moro cilite mutava odor. Znači openen romatsi. Ama ol drabaren, jilaben romat. Me mutava ke olda mutaven ke angide kramisare salto konsonanti. Panda dive echa kramina konsonanti. Nani vokal demaškaš. O vokale čiveno manuša korkore. Podoreske kramisare rmt. Romatan. O mutaven značaj. Ama na mutaven koja či. Eanto o značaj kolke mutaven lan of man međanak je romatan. Znači, tačno romano lafio doar. Odor. Bakarol pe kemet, kmt, kraminot pe, ama dravarol pe kemet. Odor si kali manušenko tansa sto prevod ovden. Općimden prevod, me arakav romanova. Puțin pare adive tu te kere asakte analize a te bichari profesor doctorie ke pola kraminde istoria roman. Dika tate si anda, suski akea nani, ba šajde me manga pe kramina, Nikala je, pusti ke majdena. Dika kate koba profesor doktor jahi, em koba universitet jahi, so u materijalu panda bili isto ke gelo kolende. Konsultacija ti treba. Jakana od dola historičarija, a čili blizu teksta.